يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi pagpadatan o si sagyeng ka iya mapunto ka ora sagyeng ka iya pagaritan o si Abu Haytham. Isa ni ko mga pagaritan o kapapantagan pupangadi si sagyeng ka iya Jami'atu Mu'tah, si sagyeng ka iya Engda Jordan, si iko marhala magister. Guru ami, ayaw to akabalo ya kilikasawan nga kung mga pagaritan o pakay siya manunumpang si iko udi na makapantag si iko hukuman yan si iko syara na giyong to hukuman udi na antunay hukuman na giyong to kapakasubra si sa giyong to kapamumug nagu kapangilaksay si iko mga pagaritano kapapantagan giisiran pusa malagid usun na di na di ka pusa udi na wajib paliugat lagi do pupamayad. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan Allah giyang kaya pagaritano sa giyang utwa kaya payagan sa uta pakaisa. Ayad na unantan na ibunta lagi yung utwa kapka subra si ko kapamumug nagu kapangilaksay si ko kapagabdas udi na si wapigo. Aya bunta luto at tigong mga ulama ay sa bunta liyan guru nagyang utwa kapenwa o pagabdas si kung ariyan ibarat ang uta kapamumug. Ikadua nagyang uta malonian nun pupagatin. Ay katalo ng uta kapakasubra si ko bilangan na talo. Wana aya sunatan ng uta talo. Maka talo gitu ya tathliso. Na piyaka pataka urina piyaka lima nga nagyuto mubalaga fil madmada. Aya makasimbagsan nagyang utwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigh fil wudu. Pamakasubrangad na tingin nagyang utwa kapag unabi nga siya kung mga anggota ka kung di nga di ka pagabdas ibarat yan na pag unaban ka lima nga na ayam yaloy sa Quran na ilal marafiq na nakapakaya tigo Rasulullah pakasubran ron wa khallil bainal asabi' tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu panugi ang tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pagiltaltan ang kaya mga kemar o mbula lima nga o di na sumbula ay nga wa baligh fil madmadati wal istinshaq illa an takuna saiman. Na pamakasubrangad na tigin man na yagyang utwa di nga di ka pamumug ko kapagabdes ka o di na yung uta di nga di ka pigo di nga di ka suti aw gyang utwa kapangilak ka saig nagkapsingangon inon ta tigin man ay si kumasagi ka pusa. Sagyang na hadith na mareg mituturo iyan na ini sapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang uta mubalaga siko madmada wal istinshaq lisaim ana ini sapar yang o di puasa o banian pupamakasubrasod niya di ka pamumug na agyang uta niya pangilaksay ka taharruzan an usulil alma ila al halq ana sangila sa uba misang payagyang utwaig si isa bagarang na makasulid na kabatalan na mabatalagi yung utwa posan yan. Dito so pata madhab so Hanafi so mga Hanafiya o so mga Malikiya o so mga Shafi'iya na o so mga Hanabila na miyaw pakat siran sa aya hukuman agyang utwa kapakasubra ko kapamumug na o kapangilaksay ko masa adiga di pusa na makruh. Ayamanan yan na dito kapakay ko di pusa. Kasabab sa giyang uta inaloy tanong. Wende mareg inshallah na pakandudungur kanan so salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala geng kaya pagaritan o si sagyang kutua urian o kaya pakaregan yan si sagyang kutua masala. Marega geng kutua kapakasubra si sagyang kutua kapamumug nagu kapangilaksay si kumas adi kapusaw tao na naini sa paruto sa piyakara tao agama tanu agama Islam sabab sa kalak ibabin mabata lagi ang kutua puasa balagid o puasa adi ka di sunna o di na napupamayad ka sa puasa paralo sa maraya gutua tanto na bakandud na mirkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.